همه روشک راستی ببینن. دو سال بری از لنخواشخانه بوم از بجیش بوم و جنک هاد او نخواش بوم. تمام میگو اما نخواشی اوه تشخیص بکن. گاوا یکمین چیه؟ دیروکا کلینیکی من دیروکا کلینیکی اوه خواند آگاهی جن نهاد آگاهی گرینگ تونه بو نخوشی اوه تونه تیشتن تایبت تونه تمام آگاهی نینه تمام بردوام بکن گاوا دویمین هفت بیوینه من بنا خوش را آخفتن برس کر و چه گو دو روش بری به هیچ بو تمام زکاوه مازنده به هدیه مازنده به و گرانیه و یعنی کیلو و کم دیبن تمام اگر از بیجیش که باشم نها از ایدی دزانم که نخواشی خوینه های لی از نه بیجیش که پر باشم از بیجیش که نورمالم زیده آگاهی دخوازم زیده آگاهی لازم دور از کنسولتیشن فیزیکی نیشانیم که مخوینی اوی هبو نیشانیم که مخوینی چی بو فیزیولوپاتولوژیا که مخوینی نیشان چی نه وستین که مبونا کنسنتراسیونه سرگیجی ایشا سنگی قلسی چرمزر چه نیشان وین خوشخانه هبو ام بردوان دکن پیش را من گود ام پت سکان چکن ام هندیر لاشه تماشه بکن و انجام پت سکان اوه ام چه دبینن هپاتوسپلنومگالی های یعنی کازاب پرمازنه فاترشک جی پرمازنه و لیمفادنوپاتی جی های لیمفونود پیزگره که لیمفونود جی هنه اف چیه فدگه مولکولک که دوچه شانه کوپر چالاکن پرانی شانین پنجاشر لی نتنه اف لیور نزلاله تکنیکن نو هانا زلالتر دکارن زلالتر دبینن لیور پر زلاله پر دیاره سپلنومگالی های یعنی فترشک پر مازنه اون دکارن ببینن اما اف نا گریدای نخوشیه اف گریدای تکنیکه و اف جی گریدای تکنیکه لیور نخوشی نینه لگرچک نخوشی نینه لیور هایا گالک هایا و لیور جی هنک هایا کازاب جی مازنه نها منزانی بو که نخوشی خوینه بو و سادی نودو نه پنجاشره تمام لی سادی نودو نه عليها التشخيص نودو نه بس سادي ساد لازمه تمام جوربي ام تست بردوام دكن و از تست لابوراتوار من تست لابوراتوار تشيكير تست يكمن هذا توت سيل بلود كاونت انجام سيل بلود كاونت اف بو چه هبو اريتروسيتوز گل گران اريتروسيتوز هبو گل گران لوكوسيتوز هبو گل لوكوسيتوز اريتروبينيا كيمخويني ترومبوسيتوبينيا و ليمفوسيتوز و نوتروبينيا اف نشانه لوكيميا لوکemia براستی چیه؟ گرک لخوینه انجی لمجه هستی بلاست هبه لودره بلاست هنه هم نزانن جبوی سمر لازمه تمام میکروسکوپ لازم لخوینه
me smer çekir u gelek blast hane. Mece hasti tune. Yani normal. Mece hasti normal. Belki ne leukemia. Belki linfoma. Hem çivikin ha. Judaia linfoma u leukemia çiye. Am bisschen ver disa. Am bisschen linfoma. Linfoma ki sainçiye linfadenopati. Leukemia linfadenopati tune. Linfoma haya. Tamam. Lever linfadenopati haya yan tune. Am bisschen hinek baş. Tamam. Lever ma dit splenomegali haya le verji linfonod hana linfonod linfadenopati haya. Görvi ambejen na leukemia linfoma ya. Tamam kijan linfoma ya. Tamam beçim ver disa linfoma çihaya Hodgkin u non-Hodgkin. Non-Hodgkin linfoma. Tamam. Red Steinberg cell haya. Red Steinberg cell el smer tunebu. Görvi ambejen au non-Hodgkin linfoma ya. Tamam naha hinek zahmettirdi be. Na mikroskop na başa. Na bese. Cema de non-Hodgkin linfomada gelek na hoşendin hana. Gelek dürendin hana. Minak chronic lymphocytic leukemia, B-cell prolymphocytic leukemia, lymphoplasmatic, mantle cell lymphoma, marginal, gelek na hoşendin. Judahia wan çiye? Protein marker. Her şane akhirab markeri taybet haya. Markeri taybet de haya. Tamam. Am gerekem le marker beger. Am çağı sabikin. Am be immunophenotyping. Immunophenotyping çiye? Yani her şane, af şanek, membrana, şane, liver, af protein haya. Beyan minak, CD, bist. Am çediken, am antikor, ku gredide, vi protein. Tene eve. U liver am çediken, am tişteki molekülek grediden molekülek ku ronahidide. Her şane usa ronahidide. Her şane ku CD20 tune ronahinade. Peştiwi evhaya flow cytometry. Yani her şane tamam am huinet kişinin centrifug diken şane juda diken u am liver şanen spi parçek digrin u dixin ver. U af çidike her şane pivan dike u juda dike. Tamam. Ancam çibu CD5 CD5 haya. Marker CD5 haya. Tamam. Avagahi per başa am beçin ver. CD5 kudre haya lever tuna lever haya lever tuna tamam lever haya am beçin her naxwaşi be CD5 tamam dedu hana mantle cell lymphoma u ava chronic lymphocytic leukemia na judahia wan chia judahia wan mutazione lever mutación eva translocaciona cromosoma yansde
و 14. Gerekem kromosom tamaşa bikin. Yürüyen karyotyping. Karyotyping çiye. Am demek ku şane limitoze kromozomen ve gelek kurten u gelek qalawan. U am dikarin wan bebinin. Tamam. Am kromosom ji şane derdixin li ser came belav dikin u saxuya dikin. Li ver em çi dibinin? Em dibinin ku ew jîne du kromosoma X hene jîne u tamam em tiştekî taybet nabînin. Agahî kêm dide. Lê teknîkekî din heye navê wî fish. Fluorescence in situ hybridation. Ev wek berî bi antikor tişoxile. Em antikor çê dikin ku girê dide kromosoma 11 û yekî din çekin ku girê dide kromosoma 14. û encam ev e. Tamam, li vir kromosoma 11 heye, li vir kromosoma 14 û li vir translokasyon heye. Tamam. Sad mantel sel linfomaya. Teşhis halas. Na em çi bikin? Dermankirin lazım. Tamam, dermankirina mantel sel linfoma çiye? Dermankirin mantel sel linfoma. Tamam. Tamam, begişti çareser tuna. U prani naxwaş se hatta 5 ro salan jan dikin. 5 rev demirin. Yani heavy keme. Tamam. Heavy nagerin. Gerekem disa haul bedin. Lüver bes yek çareser heye kimoterapi. U stem cell transplant. Chemotherapy ev. Monoclonal antibody. Minak rituximab. Rituximab çitke be çar aliyendin linfositen B dikuje. Ew bi xwe dikuje û bi alîkariya natural killer û bi alîkariya makrofaj hemû linfositên B dikuje. Linfositên B xerab û linfositên B baş hemû dikuje. Em hemû linfositên B dikujin. Tamam. Lê ev nabese. Ji ber ku belkî pêşgereke blast e. Ne diyare. Gerekem linfoblast jî bikujin. û ev hîn nediyar, nebese. Em ê hemû linfosit û linfoblast bikujin. û hemû linfosit, hemû mielosit û mieloblast jî bikujin û ev jî bikujin. Hemû çû. Niha şaneyên xwînê tam tune. Vala ye. Lê berî ku em hemû kuşt min yek şane derxist û ev şane stem cell. Şaneyan stem cell min derxist û niha em dîsa dadixin. Em dadixin xwîne û ew bi xwe diçe mejiya hestî û dîsa hematopoyez dest pê dike.
اف چارەسەری پرگرانە جبرکو ئەو نەتەنێ شانێن خوینە دیکوژە شانێن دین jî dikuje ji ber vî bandorên xirab gelek hene bi giştî kêmoterapî jarî ye pir xerab e pîs e lê di navbera kêmoterapî û mirin kêmoterapî çêtir e ev derfeta dawî ye û li vê rewş encam çi bû encam remission yanî penceşêr çû tam çû û nexweş sax bû û kêfxweş bû ev mînakek ji bo bikaranîna belgeyan qûrsa hematolojî ji bo teşxîs ev belgeyan ne tevahî ne her tişt têde hene gerek hûn jî bixwe lêkolîn li ser internet lêkolîn bikin